Umhlabathi silesikhulu bengavuma ndaba lethi lidume lapha izulu lenkosi ladla simakade ladla mbonisi nane majaji hambani ngaso zonke izindlela liyobikela eyede silesikhulu besifisa ukuba sethule azizulu ngibe ngisikhulume bathi mangithi babe bangidide bayede sifisa ukuthula lapha esilweni bayede wena wendlu wayede nina besilo egameni ledlunkulu nesihlalo nesizwe sonkana siyathokoza ubudlelwane obukhona phakathi umnyango kahulumeni oholwa umphemba futhi kanye nokuhlangana ngokusebenza kwe-office lisilo ngaphansi kwakhe futhi umphemba ukuhlonipha lokho sibonga khona ukugcina usiko njengolwazi ukuthi lapha esifundeni uma ukuthi kuziwa edlunkulu umuzi wohlambulula nomuzi wobonga ubudlelwane obukhona ngenxa yomsebenzi esibambisene ngawo uthinta kakhulu isizwe ukuthi nakho enizokwethula ningakwethuli kuyo indlula mithi yodwa nizokwethula esihlalweni endlunkulu esizweni ukuthi ubuhlobo obukhona phakathi kwethu mabande umsebenzi esibambisene ngawo uqhubeke futhi nawo uye phambili ube nobudlelwane obuhle njengoba bukhona nje izona inkomba ke nesethulo lesi esisuka kuyoNdunankulu siyathokoza kakhulu eminyangweni nakuwe Ndunankulu nobambisene nabo siyathokoza kakhulu wena wendlu